ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ BC ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯄꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯐꯦꯛ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯂꯒ BC ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯄꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯐꯦꯛ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯕꯥꯕꯨꯄꯥꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯦꯝꯕꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯏꯁꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ TS ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯔꯥꯝꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ L ꯗꯤꯈꯣꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ Deputy Chief Minister Waijoi Kumarna makha taraduna Manipur University asi Central University oibana State Government maning tamna thabak tawba ngamdrabasu Ministry of Human Resource Development taksinduna angamba thakta hotnaduna waroisin puraknaba hotnaba leptri Vice Chancellor AP Pandebu lipiduna BC in charge hapagi khongthang yaure Inquiry Committee asi independent body ohenna pa haibadagi thabakdagi potharaba Chief Justice haptuna Finding Committee da thigatna balairabani Mahiroi singi tungi khallaga musu muta amadi musana Manipur University asi mathau tawba honbiyu haina appeal tawkhi Manipur University ki BCC Pandisi Masi de lehendaba Masi degi absent helga maigi absence ta ngasai koi gi inquiry chathagdoi fake finding gi masi tonba masi mayam nu pamni pamam ju thoi karigunu da ma legedi ngasai gi impartial oiba adugumba inquiry se tawbu yaroi dabanina madugi matugina koi su government su kanna center da takna da khona da tawdegi di at least now he is not present at Manipur University student fraternity gi yenga koina kitang kon humble appeal ma musu da su muta da su kon appeal tawse at least for some time ngasai gi haiba mana suti lebi se da koi thabak to hanba kholam se yana na ba normal functioning do madu to hanbada madu mateng pangbiu matam khara kanu tawga hayeng hai basi fake finding gi karigi inquiry ga kai ga pam da mong ni ta gi then adu matung na mu tawru su yai adu hojik lei si karino mark sheet pai kai duk to mayam leri haido oga pinga mark sheet kari singna chingba phangdabdagi lokthok pa yadabdagi satra mayam ma adu already kanu provisional admission de phangaga subject to production of mark sheet haina adu mayam le si matam chana pi hauda tagedi satra singi punsi su at least punsi mok mangwena tu sahi mo mangwai se satra gi punsi de yam chauna mangraba kanomni mana thaning ba parikha ama tobo khopa matam chan thaba khopa adu ma phangoi dori bani amtang khandabiraga haibidi ekoina koi government su we are so very concerned about this issue koi concern with the benefit no kan to so much so that koi special in a high pop ministerial team amana masi handle tawno baina swai tuna dan tawduna koi ngasi unajari sini Mahangna makataraduna achom amasung mahiroi lup kharana khongjang changsinnaba wafam phongdorakliba asi amuk hanna wakal khandaduna lengakna changsiliba khongthang asida thajaba thamlabadi athoba matamda Manipur University gi wathok asigi waroisin purakpa ngamgani haiki samgi karigi ichino mayamama sei da sumai tong na tang tok tagi si tok dragedi amuk changsil lani khokani haina torbise masida su moi desu koni appeal tom jeningi adu appeal su tawjeri kari han appeal kun tawjegi ha akoi su we are trying our level best to sort this matter out sei ni da hekta tang tor ko si da tawdregi hekta sumai dong na counter na tor ko kol pai se si tawne se da ai gi wakal da di akoi mase ngata amaga khanaga atopa mina noktana kanu to kumai yengwi film da tagani ha ne admin thamjege koi ngasai gi matter se koi at the earliest solve to say the cow yashe we realize it and we assume it's in sing du kai su mu en low decision je kitang matam khara kitang khan ga defer torga admai tong low view haina sige appeal sim su tawjini Education Minister TS Radheshyamna Manipur lengakna mahiroi singi career mangdana bathabak lokhatpa asina ahanbo ina lengak asina thamba pandamni stakeholders singasu mahiroi singi khanbiu parikya haidoktana leriba asi haidok handuna mahiroi singi punsi kannana bahotna si haiki aduna final year tamase around 27 city satra singi parikha haidok kusina primary most oil adu haido onse parents ki ozagi mutagi musugi college ke faculty college coordinating students body mayam gi oi bane adu ki purpose nu
ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯦꯐꯔꯠꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯇꯔꯐꯇꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯔꯐꯇꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯟꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯍꯟꯗꯛ NRCꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯂꯤꯁ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈ 90 ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯕꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ 5ꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ SP ꯗꯣꯛꯇꯔ S ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯅꯥꯍꯨꯝꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞ ꯒꯦꯠ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯒꯦꯠ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤप ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯛꯇꯥꯛꯆꯦ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝꯅꯁꯨ ꯃꯣꯔꯦ ꯕꯖꯥꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯁꯇꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ District Hospital Bisnupurda nupi ama angang unabada angang laikhidre Dr. amadi nursing na cheksindabadagi angang adu laikhidabani haina imung manung na pendaba phongdorakli thogdok adu ngarang nungthil pung 2 makhairom taba matamda thokibani thogdok thophamdagi phangba pawgi matung ina khoizuman mamang lekaidagi nupi ama angang unana ba ngarang ayu pung 13 rom taba matamda Bisnupur District Hospital da pukhalakhi pung 2 minute nipo mangarom taba matamda nupi aduna lairiba phamung adumaktada angang unakhi angang unaba matamda hospital gi doctor amata yaukide hairi mafam adumaktada angang adu laikhide doctor amadi nurse na cheksindabadigi angang adu sikibani haina imung manunggi miyoisingna pendaba phongdokhi doctor amadi nursing matungda amu hanna siguma thogdok thoktana ba matik saba dandi pigadabani makhoi dandi pidriba makhai asiba hakchang loroi haina imung manungna phongdokli Khoizuman apunba maira paibilup ki secretary na District Hospital Bisnupurna asiguma thogdok asi matungda amuk hanna thokhaloi habagi chapchaba khongpham de lepiu maraleba doctor amadi nursing ain gi phangpham thokpa dandi pigadabani angang asina sibagi maram chapchana khangangadabani hairi mama amana macha ama thobum tara napudana aina tangna phangjogodriba isa amabu moina kaisok leitana kya lobidana mamal leitana moina thoksabidadana matam chana angang ji delivery to bidabadegi sibani habase akhoi wakhanda chapchana khanjare aduna masigumba laibak thiba thongdo asi matungda Bishenbu District Hospital da kwa kanagumba atopi imung amada amona thoktanbagi damakta akhoina mari leinaba doctor kwa nurse kwa staff singda haidi akpachera pd phawudi angang asibasi khoi longjaroi aduga akhoi mob justice tawda targasu akhoi makata ba sanction ba yaba khungjang jing khoi changchen gini samajda amona awaba su manuai taba thamo chongningai oiba thogdoksing ase amona Bishenbu District Hospital na tholaroi haibigi khongphamdo chena lekhinabai damakta akhoina miyamda message pibaga loinana chapchaba khongphamda khoi lepkani hanba leitana khoi changsin gani amasung akhoidi laira jaba khungangni laira ba singi thawai kanphamni kwa moina akhoina imphanda natragana lanagi hospital amada akhoi delivery to bungam dabadigi tangai phadana akhoi mafamsida isa amasung mamagi thawai kanjagena lakchabani Southeast Asia Cultural Organization Sikogi Nipan Suba Mapokumon Thoram ngasi Thamoi Banthau ground pangthokre Thoram aduda Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Syam MLA S Rajen Sikogi President Kolomcha Achaubi Khumanna Maroiba mioi sing oina saruk yakhi MLA S Rajena ipa ipu singna maitai jati gi damak thambiramba inat asibu tungi mirol gi damak kanba mathau tai haiki ngasi di South Asia gi leba kaya dadana Malay की मफम के आदंग सिदी मैते ये बजाती है से पृथ्वी की मफम के आदंग सिदी खुदा लेता है क्या हम लिख रहे अतो गुम्बा मयाम सिंह अतो उनसे लगा तुंगी हम लोग कदोरिबा मणिपुरी मैते जाति सिंगा एक कोई की पाई कुसिंगे कोई की और लोग पम हमारे कोई की नाक की वो कल्चर के हम एक कोई मुत्तना लेंगना लेहोना वो की दमकता अतो गुम्बा मयाम सिंह अतो किसान मुजनबा लोइना पृथ्वी की तोगान बलेबाग सिंगा खुदा करवा लेकर कोई कोई मैते कानून या पुंजनदना कोई की सकम तागनबा सिपोना लौरिबा तंगा से तागनिगाय ओए
Manipur University ki wathok athupa matamda loisindrabadi Center State ki marida chauna akaiba lakani haina People's Action for National Democratic Movement na phongdorakle wathok asibu loisinna bakhona daba state government ki thawong miyam na benadre center government ki yaka yengduna makhoi gi thawjal ngaiduna laiba asinadi hena asawbagi phibam hengalakani phibam asida waroisin ama purak ki hairabadi Commission of Inquiry Act 1952 ki makhada Independent Inquiry Commission ama athupa matamda semduna thabakta ki potharaba Chief Justice ama chairman oina haplaga thigat hanba chumgani BC Pandebu suti pibagi order asi mayak sengba watli mahaki mathakta inquiry phajaba jathaba ngamnanaba inquiry loidriba phawba suti da thamle suti asigi manungda mahaki station Imphal da oiragani lauthokadabani haire hosik marak thana break amatang lojari Baba Greg John gidi Tatis College di mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro pista salabni na adu suma takta superlink footing gi offer me amum piri sidi tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar dudi sana gi mohut yang na sin bayar I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run. At once. Winky's Swiss roll. Yam turabo, punshibu, Winky samta di piudana. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Election ki matam loy badi. Adu tuma amu unaw khangaro. Asum tawna mango season chat thabada adum haina Winky's mango Swiss rolls adum hanglaro khangedana National Handloom Expo 2018-19 Manipur yauna India gi mafam kayada National Handloom Expo 2018-19 pangthok charagani Kolkata da lakliba July gi tang 38 Delhi dana lakliba September gi tang 15 Manipur gi oina Imphal da lakliba October gi tang 18 amadi Nilakuthi dana lakliba October gi tang 15 sponsored by Development Commissioner for Handlooms Ministry of Textiles Government of India Sinja Langjariba Amadi Pauzianjariba Directorate of Handlooms and Textiles Government of Manipur. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winky's, the cake specialist. Breki tungda taramna oksari makhataba pauda Swami Sivananda Maharaj ki yankai mangarak suba punyatithi aradhana gi thauram ngasi wangkhaida leiba brahmachari mayum amusana sarma gi yumda pangthokre ngasi ki thauram adu da MLA nahakpam Indrajit MLA TS Chatyabrata apun belup ki lining hal mangi Manipur Women Development Society ki chairperson SS Satyabhama Rajastri Bhagyachandra Cultural Foundation ki president Kaisam Ongbi Guni Leima Senior Advocate CS Narendra amadi miyoi kayana thoiba mithunglen oina saruk yakki Tharamga mari lenana Manipur ki ningthau oiramba Maharaj Buddhachandra amadi Bharat ki president oiramba Abdul Kalam na jingbagi mafamda lai sukatuna miyamna ikai khumnaba utki Tharamga mari lenana karma yoga na khwaidagi phaba yoga ne haiba kaksing tabam Brajamani Sarmana Manipuri da handokpa lairik ama suphongki tharam aduda saruk yakiba MLA TS Satyabratana Swami Sivananda Kunsuba sahi chagi oina yoga gi guru ni haina singtanari Mahakna yoga amati Vedanta gi matangda lairik chani ki mathakta miyoiba khunai gi iramba asi atangmani haiki MLA N Indrajit na ngasigi chakhatlaba society asida mitai furup na kadai phawba mitai ama oina hingba ngamjari bino haiba asi hangba yaba wahang ama oire ngasidi phijat chaksa dharma gi chanalon chatpum namak honglaklei masi pum namak isa isana yumdagi hauna semdokpagi matam oire haiki Puri chana bije hingai di mari yokal pidaba sigra kanda photo da lai katpa adiki photo da magi de mi do na ya ma ning jin palon to gi thabak se lakadaba kalo dadi tasina pajari sewa to ba dharma da lai da lai chu da khang ko mi moi da gati apaba lambi da opta tuna good pare sing gi da ba mi moi ba ta gati koi asen thangkalaga apaba dharma do lohung tu na lambi do lohung tu na akoi masen si thilai da mo ni to mi no ji ai ba se na si sabas de na bil to jiri
ख्वाइरमन इमा कैथेल की सक्तम कलहौसी नुपी खक्तगी ओइबा थौसिल सेमगदबनी नुपासिंगना इमा कैथेल की अकोइबदा अमदि लंबी की नाकंदा पोट योनबा लोइनना पोथाबा याहलोइदबनी इमा कैथेल की फमफम लैतबा इमा सिंगी मफम अथुबदा सिनगदबनी पुंग कुनमरी इमा कैथेल सिंगदा नुपी पुलिस की सेल हांगदबनी सीसीटीवी कैमरा थमगदबनी हेल्थ केयर सेंटर अमदि थकनबा इसिंग लोइनना वॉशरूम लुनाना लहनगदबनी लौ सिंगुबगी पोथोक सिंग थमफम कोल्ड स्टोरेज अमदि खन्ना नैनाफम कम्युनिटी हॉल सागदबनी हाइना इरमदम कनबा अपुनबलुप अमदि सोशल अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इमा कैथेलदा पोस्टर कैंपेन चथख्रे ख्वाइरमलिपा कैथेल नुपी खक्तगी ओइबा थौसिल अमा सेमबियु पासिंगना इमा कैथेल की अकोइबदा दुकान मचीदा लंबी की मचीदा पोट योनबा लोइनना पोथाबा याहलोइदबनी हाबनी थबक सुबगी निपासिंगना सुगदबनी अदुगा पोथाबा पोट योनबासिदि अखोइगी कैथेल सिदा निपासिंगदा तौगजे अखोइगी निपासिंगना सुम तल्लिङैदा अखोइ निपासिंग खोंगाइ जाउ छालै अदुगा मपानगी मीना सुम जमजलक्तना वारिगा सागोनदा लाबा चही लिसिंग हेना फमाबा सिगुम्बा कैथेल सिदा ngasidi होग्याम यामदना अखोइगी मपालोमदगी लाकपसिंगना ngasum ngasai gi leiti ang oidana oisela ba sidai khoi mi pai ba ma yaw padagi nipa sing nai ma kai thel da phaman da ba lambi gi matai da dukan gi machi da mai dukan da phamja gi bi yai kari kuma masi athu ma tam da tawak tra ga di khoi democratic ba khongjang tamna tamna khoi changjan ja kani Joint Forest Management Tenthana Tentha Khunau Mamanglai Kaidalaiba Tentha Model School gi akoiba amadi lambi gi nagyata uchara kaya thabagaloinina school aduda awareness program ama pangthokhrei thoromaduda Divisional Forest Officer RK Amarjit yauna Forest Department ki mari lenaba official singsu saru yakhi RK Amarjit na mahiroi singda environment ki maramda khangalabadi tungda environment amadi wildlife kanana ba khonabada khumang soksin gani ngasi thariba uchara sing asi hinganana ba mahiroi singda khotna haningbagi wakhalol pi batangai phadi haiki Health Minister L. Jayantakumar na More Hospital ki gynecologist Dr. Ultrasound Machine X-ray machine singba award pasing pibirakpagi damak Health Minister L. Jayantakumar amadi Manipur lengak po Kuki Chief Association Tengnopalgi General Secretary LS Hekhojang Paitena thagat phongdorakle Ultrasound machine piraklabasu UPS laitabana sizinaba hobayadana lairi X-ray gi mechanic laitabana machine asi assemble tawdana lairi mahakna makhataraduna ultrasound gi doctor ama dental gi doctor ani X-ray gi lab technician ani gi award pa asi PBU haina phongdorakle Minister L. Jayanta Health Minister na Moreda lakpada hospital loi na award pa yengmuda akoi prajana su request to matung inna mana award pasing se mayamna request to mayamna mangon da appeal to matung inna akoi gi honorable minister Health L. Jayanta na award pa mayam hujik se hospital thajin bi bese magi mathak da su ai harawa yam phongdok jai Musu muta amasung musana BC lokto o natraga namduna suti biyo haba dabi da sangsiliba ihaw CPI Marxist na makatana dabi pangdriba phawba saugat kani haide Democratic oina sangsiliba mahiroi oza amadi staff singi relay hango strike sangsin pham mafam thugai ba yaning de hojik lairiba Manipur University ki phibam asida Central amasung State anina mahiroi singi yengduna aphaba academic atmosphere purak na bahon abiyo haiki hojik maraktana break amatangalaw zari Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumma chaba yaraktaba, khong hama nungaraktaba singidabat, amatta ngaraba upaidi, Jolib syrup, amasung Jolib capsule with chanmini sinabiyo. Why try hard? Blue Sense London by Design store now open at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target ki season loy krabadi. Atu di ma.
ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯂꯔꯣꯏ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅ ꯃꯦꯡꯒꯣ ꯁꯤꯖꯟꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯤꯡꯀꯤꯁ ꯃꯦꯡꯒꯣ ꯁ꯭ꯋꯤꯁ ꯔꯣꯜꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯂꯔꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯗꯅ I think we should run. At once. Winkies Swiss Roll. ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯔꯕꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯋꯤꯡꯀꯤꯁ ꯑꯝꯇꯗꯤ ꯄꯤꯌꯨꯗꯅ अमुका न तरामना ओक्सरी मखाताबा पाउदा लाकदौरी पा पेट्रस डे गमरी लेनना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद न सिंधुना बीटी पार्क के मफम सिंह लुना न थमनना बा लमतु सेंगदोक्शे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट थियाम देवना पेट्रस डे की मांगोइनना मणिपुर इमालेबा की दमक थवाई थाखरबा मथौना लैबा बीर तिकेंद्रजित अमदी थंगाल जेनरल की मफमदा इकाई खुमनबा उतपगा लोइनना मखोई की मरैबाक निंगबगी वाखलोल अदु मियामदा यौहन्नबा लमतु सेंगबगी थौरम असि पांगथोकपनी हाइकी थवाई थाखरबा बीर तिकेंद्रजित थंगाल जेनरल अमदी मखोई के लोइनना फासी तौगिबा मिसिंग अदुगी मेमोरेबल ओइबा जगा असिदा थवाई थाखरबा मिसिंग असुबु निसिंबगा लोइनना नेशनलिज्म अमदी पेट्रियटिज्म की मेसेज अदु मयाम बिजनिंगगी दमता असि सोशल सर्विस के मसला 13 अगस्त नमिता अखोई एबीवीपी की कार्यकर्ता अमदी अखोई वेल विजन मयाम लोइनना अचौबा ब्लड डोनेशन कैम्प अमसु लमयाम संगलेंदा अखोई पांगथोकचबनी पीसमेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरा तरुक सुबा मपोकुमन थौरम ngasi उरिपोक असम लेकाई लेबा मखोनमनी मोंसाबगी युमदा पांगथोक्रे थौरम अदुदा मणिपुर साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट आईएस कांगजम मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की प्रेसिडेंट माइबम पूर्णिमा सी लैमा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर की रजिस्ट्रार के राधा कुमार नसिंगबा मियोय कयाना सरुक याखी पीसमेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट नावरेम जितेन कुमार ना पीसमेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन ना इंडिया की तोंगान तोंगान मफम कयादा थिएटर अमदी फोक फेस्टिवल दा माई पाकना सरुक याखरे हाइकी इंडिया की मपानदा अतोपा लमसिंगदा चलकांदा अखोइना इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल सरुक याननबगी थौरांग हौजे हौजे पाइखतचबदी हौजरे अदो सिमकना सिगी मतमदा अखोइना माई पानी हाइबगी चपचाबा वाफमदि अखोइ थंबा ngamjadri हौजिक असि अहानबा स्टेप तुनि अखोइना हौजिक थांदोकचरिबसी अखंगा हिसिंगी वा ताजरगा मखोइगी सजेशन दुगी मतुंगिना अखोइ सचगदोरि हौजिक हौजिक थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थोंग लोंदुना लैबा असिना लमदम असिगी मियामदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरे मियामगी अवाबा येंगलागा हॉस्पिटल असे हांगदोकपिनबा ऑल मणिपुर नुपी मरुप थौबाल डिस्ट्रिक्ट मणिपुरना पुकनिंग सिंसिल्ली करिगुंबा खुदोंग थिबा थौदोक अमा थोकपा मतमदा यारिबे मखै पुकनिंग फाथाबिरगा याइखाई थिनगाइबा थोक्तनबा होटनामिनसी थौदोकतुगी असुंबा लंगला लंगजिल पुथोक्तुना मरा लैबा मियोय सिंग चैराक पिबियो लाइबक थिबा थौदोक अदुदा लैखिद्राबा जाबलिनगी इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यारी हाइरे हौजिक अरेबद मरोइबा पाउ अमुक महैरोइसिंगी खल्लगा बीसी इंचार्ज बो मतम खरकी मथौ तौहनबियो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी दा थाजबा थबियो हाइना डेप्टी चीफ मिनिस्टर वाईजे कुमार ना अपील तौखरे हौजिक ओइनदी मतंग सिदर सिलजरी मेंग ताबिरि बुपम नमको अमुक हन खुरुमजरी